ngasi phong ki base phong singdagi maruiba pausing khongatcharaga ma'am da share tawjagi ahanbada Black Day Sogotli awang nongpok state singi mahairoi lup nipan gi apun body North East Student Organization Nesona Tripura Student Federation January nipan bu Black Day haina thorom pangthok lebasida mapung fana Sogotli mamang saida numit asida Tripura gi mahairoi lupna KF 2019 gi mayokta Santi weba khongjang changsin bada police na ka henba thawang satakhiba dubu yaningdaba phongdoktuna anirak suba kumon thoram asi pangthokpani thawdoktuda sienaba policing serak pinaba wakalabaju haujuk pawba thabak pangthoktana leiri Tripura gi yelomi singbu mapandigi haijilakpa miyoina khutlingba lainga asida tuhattuna thambiri haiba pawma ngasi phongsi phongsingda phonglakli makasa tharakpoina yamna ngakningai oiriba pawamana ISTB की स्टाफ कुन COVID-19 पॉजिटिव ओइरे एक्टिव केस समरी का मार्फु खक्त ngaire मियामना नुंगतिगी ई पाव फंगनबगी थबक तौरिबा ISTB नेटवर्क की स्टाफ कुन COVID-19 पॉजिटिव ओइरे हौखिबा पुंग कुनगा मरी असिगी मनुंगदा अपुनबा COVID-19 की पॉजिटिव केस निफुगा निपान थेंगनखिबगा लोइनना हौजुक फावबदा स्टेट असिदा COVID-19 की पॉजिटिव केस असि लिसिंग कुनगा निपानगा संवागा हुमद्रागा मापन यौरे रिकवरी रेट ना सादा 97.04 यौरे है ना COVID-19 कमल कंट्रोल रूम थदोरप चिरोल अमना हाइदी ISTB नेटवर्क की मियोय कुन COVID-19 पॉजिटिव ओइरे हाइदिब अदुगी मनुंगदा अहुमदी ngarang confirm तौखिबने ngasi makha tana network sigi staff sing test tawbada miyoy 13 COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबने पुना हौजुक फावबदा ISTB नेटवर्क की स्टाफ कुन COVID-19 पॉजिटिव ओइरे अदुमपु ngasi COVID-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना कंफर्म तौखिबा मियोय 13 अदुगी मनुंगदा अहुमदी मसादा थाजदबदगी बाबिना डायग्नोस्टिक ता अमुक हना RT-PCR टेस्ट तौबदा नेगेटिव रिजल्ट फंखि मसिना हेल्थ डिपार्टमेंट की मखारा तौरिबा RT-PCR टेस्ट अमसुम बाबिना डायग्नोस्टिक्स ता तौरिबा टेस्ट की रिजल्ट असि अनि असि मानदबना ISTB नेटवर्क की पॉजिटिव ओइरे हाइना कंफर्म तौरबा स्टाफ सिंगदा सममनबा थोकले COVID-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय कुन अदुगी मनुंगदा मियोय 13 इम्फाल वेस्ट की लंबोय खुनांगखोंगदा लेबा कोविड केयर सेंटर दा लैखरे हाइरी मखासा थरक पोइन अतोपा पाव मनमु फी हेन लौरंबा हंदोकपदा यानखरे ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसु न सिंदुन जरीबा बाबूपरादा लेबा एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी की होलदा पावगी मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी पोरेस उरिखिंगबमना हाइखिबदा जरीबमदा लेबा प्राइवेट स्कूल की माहिरोय अमदी पेरेंट्स सिंगना वकलकपदगी ngarang asi जरीबमदा लेबा तोंगान तोंगानबा प्राइवेट स्कूल सिंगी प्रिंसिपल अमदी एडमिनिस्ट्रेटर याउना एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी की होलदा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा हौखिबसै इंग्लिशिंग अनिगे कुनगी अक्टोबर की तांग मंगा एजुकेशन एस की कमिश्नर टी रंजित थोखिबा ऑर्डर अदुगी मतुंगिना ट्यूशन फी थीबा हाइना यानखि अमदी थोखिबा ऑर्डर अदुदा यावरिबा नियम सिंग अदुगी वांगबदा ट्यूशन फी लौरंबसिंग अदु स्टूडेंट अमदी पेरेंट्स सिंगदा हंदोकपा हाइनसु मिफम अदुना मखाताना यानखरे हाइना फुंगदोखि हाइनसु पावसिना मखातारी मरक थाना यामना ngakningai ओइरिबा पावमना भूटान COVID-19 वायरस की अहानबा मिसी हिमालयन किंगडम भूटान अहानबा COVID-19 वायरस न मियोय अमा सिरे मदु मलेम गी ओइना लैरिबा पेंडेमिक की फिबमदगी किंगडम अदुना तोखाइना लैनबा था तरा सुपना होनरकपा मतुंगदा थोखिबने लिवर की साथीब मवोंग नारब मसागी से 30 मरी सुरब मियोय अमा किंगडम अदुगी कुनुंग थिम्पूदा लैबा हॉस्पिटल अमदा सिखी मार्क डिसेंबर 19 संयेंग तौबा मतमदा COVID-19 वायरस की पॉजिटिव ओइरंखि हेल्थ मिनिस्ट्री ना लाउथोखिबदा माकी मिसी असि तसेंगना नोंगाइतबा पोई हाइखि चाइना अमसुम इंडिया निगी मरक्ता लैरिबा पिखरबा लैबा अदुदा मार्च थादगी हौना शेड्यूल फ्लाइट खुदिमा अथिंगबा थमलखि गवर्नमेंट पनखिबदा था क्यागी मनुंगदा मिरैबाक्तिगी लमकोइबा अमता लैबा अदुदा लाखिदि हाइरि हौजुक सहीगी डिसेंबर थादा गवर्नमेंट लॉकडाउन अमा थमखिबनी हैनसु पावसिना मखाताना फंगदरगली मखाजा थरकपोइना तप मणिपुर गेबा मरुइबा पावखरमु मैम शेयर तौजगे मखाजा थरकपोइना यामना ngakningai ओइरिबा पाव अमना जुको तंपाक्ता हांगलिबा केम्ता नोमै कपसलमले जुको बेली की सयनबा लैरिबसी सर्वे ऑफ इंडिया ना लैखाई तबियो मणिपुर की इपा इपुना थांबिरंबा मणिपुर की तांगलबा मफम जुको बेली असिदा मणिपुर अमसुम नागालैंड की मरक्ता मतम सांगना लमगी सयनबा लैरिबसी सर्वे ऑफ इंडिया ना अथुबदा मियेंग संगबिदुना लैखाई अमा तहनबियो हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस MDA की
Convener Moirangtem Tombina Fondurakli, Zuko Beligi area the Mamang Thagi Kunga Pandigi, Kangauduna Lamay Salakpadigi, Park Sana Mang Takhanba, May Mutat Bahonger, Kiba Mapam Singasi, MDA Gitim Amana Haktang Nana Satur Yangshin Kibagolena, Wapamsi Fondokibane, Magna Makata Raduna High River Sayat Naribasi, Lady Makai, Tabak Amata Pangto Pangamloy, High River Tang Labazuko Beli Asi Mau Maram. Tadubina Singmada Lady Kunjasingna, Matam Sananga, Senduna Nagaland, Mio Singa Mugnaduna Lakibane, Manipura Langak Subli Pirambasingna, Sihai Naiba Tawon Kayana say Nariba Lama Singasi Power like Hai Tabangam Duna Lakibane, Atubada, Center Amadi Eastern Government Su, Begin Sangbiduna, Survey of India like Hai Amatahanaba Akan pressure, Pibasungani, Nakalamaramda, Kanghauduna, Lanmaina Umangi, Mamal Yamlaba, Potokya Mang Takre, Masi Kananabgidamak Center Amadi State Government, Laukiba Taudang, Manipur, Yuana Lamai, Pungmut Mutat Pangam Kre, Masigidamak MDA Gimakedigi, Tagat Wapam Tamlakli, Nakalamaramda, Security Forcing Sut Lalhobusing Digi, Ngak Toknanabani, Haiduna Lamai Tabagi Tabasi Tadopio, Umang Haibisi, Ising Haibisi, Paupu Tokadoribani, Asiguma Tawang Matunda Amana Tabigano, Adamigi. State President T.S. Manihar Nasu Lamay Mutanaba Honabada Taudang Low Ribasing Asigi Incentive Kumba Kara Pihaningbigi Apamba Fundoki Ngasi Yam Natamtina Mang Takalam Gadabadu Helicopter Nasingba Sizinaduna Ising Kaptaduna May Kanbagi Tabak Sanction Kiba Asina Kanbangam Kiba Asimuk Nungaiba Laiti Hana Fundoki Haina Ngasi Ayuk Fong Kibasifong Isel Express Ta Fundorakli Makasa Tarakpoina Ato Papaw Manamuk Ma'am Amasum State Minister Nongtongbam N. Biren Singna Jukogi Maisakpadi control Taubangamle Lambi Siembada Southern Angamigi Miyoi Sing Laaga Atingba Pirakibadusu Nagalandgi State Minister Wari Sanaraga Ayet Papidanaba Kangan Kre Hakiana Ngasi Pango Pawmanasu report Tauri Loisilakpoina Pawmana Mithamana Polang Taruk Maitakre Ngasi The Northern United Club Organization Nuko Faidinga Youth Development Committee Amadi Faidinga Maira Paibi Apun Makangbu Amana Polang Tarukta Luatuna Puramba Yablaba Mithamana Sung Pagalaba Matung Maitaduna Mangan Kre Haina Nukogi General Secretary T.S. Johnson Mangana Press Tadoropasil Amanasu Fundurakli Do Mam Hosiko in the Pausi Matang Salusinderage Amasung Pausi Mamna Tabibu Matunga Mam Yokaluna Kari the Bibiki have the Sunjay Suduna comment box to comment Amtam Tambiramu Aduga Horen Yariba Makai, Nundaram Pongo Sifong Singdi, Marik Sumba E. Pausin Kongo Charakana Mayam that Yariba Makai and up the people Namna Honazarake. And thank you.